mu gihome se hamwe mu hantu wakwifuriza mugenzi wawe kwisangayo, kuko nta hantu udahabwa uburenganzira bwuzuye nk'ubw'umuntu uri mu gihugu. Ariko hari amagereza kwisaho ubuzima burenze igihano, bigahinduka iyicarubozo ryuzuye ubugome, ubwoba n'agahinda ndengakamere, aho kujyayo guhabwa isomo byarutwa no koherezwa mu kuzimu ukiri muzima. Munyemerere hano tugaruka kuri zimwe muri gereza 10 z'umusaraba w'urupfu ku bagore, aho kuba biba bikubiye 0.0%. Ni gereza ziteye ubwoba cyane muri Afurika, aho ubuzima bw'umuntu bushira buyoyoka nk'isabuna bureba ariko ntacyo yabukoraho. Icyo usabwa hano we ni kimwe: reba iki cyegeranyo neza witonze kugeza ku musozo wacyo, kugira ngo usobanukirwe neza idonida akantu ku kandi. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Hano tujye kuva ku mwanya wa 10 tumanuka hasi tugana ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 dusangaho gereza yitwa Durban Westville, igereza y'abagore n'abagabo iherereye muri Afurika y'Epfo. Nubwo ifatwa nka gereza iri mu gihugu gifite ubukungu n'amategeko akomeye, imbere mu gice cy'abagore hibiramo ibintu biteye ubwoba cyane bitagenewe kurebesha amaso ya muntu. Izwi kandi nka gereza yitwa Westville Correctional Center, ni imwe mu magereza manini kandi azwiho umutekano uhambaye cyane muri South Africa. Ikaba yarubatswe mu ngeri zitandukanye kandi iracucitse cyane bimwe birenze bishoboka, kuko ifite ibice bitandukanyijwe n'inkuta ndende z'uburinzi bukaze kurusha ubundi. Aha hafungirwamo abagabo n'igice cyihariye kigenewe abagore gusa, ndetse hakaza n'igice cyagenewe gufungiramo abana n'urubyiruko b'abahungu. Ariko igice cyayo kinini cyatangiye gukoreshwa mu buryo bugezweho mu myaka y'1980. Ni gereza yubatswe mu buryo bw'ibice bitandukanye kugira ngo ikumire abanyabyaha b'ingeri zose, kuva ku bakoze ibyaha byoroheje kugeza ku bakoze ibyaha bikomeye cyane. Iyi gereza yose yubatswe igeneye kwakira abagororwa bagera ku 5934. Ariko kubera ikibazo cy'ubugizi bwa nabi bukabije burangwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ubu yakira abagororwa bageze cyangwa se barenga 10,000. Ibi bivuze ko ifite ubucucike buri hafi 200% y'abo bakira muri iyi gereza. Gusa mu gice cy'abagore cyagenewe kwakira abagera kuri 300 kugeza kuri 350. Ariko kubera ubucucike bwinshi buharangwa rimwe na rimwe umubare w'abagore urenga 700. Ibi bivuze ko aho umuntu umwe yagakwiye kuba ari, usanga hari abagore 2 cyangwa 3. Iyi gereza izwiho kugira ubucucike bukabije kurenza ubushobozi yagenewe, bigatuma abagore baryama babyigana begeranye hasi ku tumatora duto cyane dushaje kandi twuzuye umwanda boshye imizigo ipakiyemo ibintu. Kubera kuryama muri uyu mwanda babyigana bituma indwara z'ubuhumekero n'iz'uruhu zikwirakwira mu buryo bw'indengakamere. Kuba hari abagore bafunzwe bafite agakoko gatera sida kandi batabona imiti cyangwa se amafunguro akwiye ku gihe, bituma bamwe bapfa ubutitsa, abandi bakabaho nabi cyane. Kimwe n'izindi gereza zo muri Afurika y'Epfo, Durban Westville ntabwo yorohewe n'amatsinda y'abanyabyaha bita gangs. Abagore bashya binjiye muri gereza bakunze guhatirwa kwinjira muri aya matsinda kugira ngo babone uburinzi. Ni amatsinda akoresha ubugome n'iterabwoba kugira ngo acunge abandi. Bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bagahatira umuntu kuryamana nawe cyangwa se kumufata ku ngufu mu buryo bw'indengakamere. Rimwe na rimwe bakoresha ibikoresho batyaje mu buryo bwa rwihishwa. Abanze kujyamo no kubikora bakorerwa iyicarubozo, bagakubitwa cyangwa se bakamburwa ibyabo n'abandi bagororwa bafite imbaraga kubarusha. Ibi bituma gereza iba ahantu hahora intambara n'ubwoba, aho abagore bamwe batinya kuryama ngo batarara bakubitwa. Kubera ko abagore benshi bafunzwe bategereje urubanza imyaka n'imyaka, bavanwa hamwe n'abamaze gukatirwa. Nyuma hakabaho ihohoterwa ry'abashya ndetse n'abanyantege nke, kuko kimwe mu bintu biteye ubwoba cyane ni uburyo abagore batwite cyangwa se abafite impinja bafatwa. Abana bavukira muri iyi gereza bakunze kubaho biteye agahinda, batabona amata ahagije cyangwa se imiti igihe barwaye. Icyuma gifungirwamo abagore n'abana babo kiba cyuzuye urusaku, umwanda n'ubwoba, bigatuma umwana akora mu buryo bwangiza imitekerereze ye, kuko abafunganywe n'abanyabyaha b'ingeri zose. Kandi muri iyi gereza havugwamo gufungira umuntu mu kato k'igihe kirekire, ari byo bita solitary confinement, nka bumwe mu buryo bwo guhana abagororwa. Umugore ashobora gufungirwa mu kumba gato k'ubwira kabiri iminsi n'iminsi, adasurwa kandi adahura n'abandi. Iri yicarubozo ryo mu mutwe rigeza benshi ku gusara cyangwa se kwiyahura, cyane cyane ko ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe muri iyi gereza ni nk'indoto kuri bo, busa n'ubutabaho. Abagororwa muri iyi gereza bataka kenshi ko bahabwa amafunguro arimo umwanda adahagije kandi rimwe na rimwe akaba yarangiritse. Ikindi giteye ubwoba ni ukubura ibikoresho by'isuku ku bagore, aho usanga batabona pads bakoresha mu isuku yabo, bagatangira gukoresha ibitambaro ndetse n'ibindi bintu birimo umwanda bitabugenewe. Ibi bituma abagore bakoresha ibikoresho bitandukanye bitari iby'isuku, bikabatera indwara z'ubwandu bwo mu myanya ndangagitsina ndetse n'izindi nkovu zikomeye mu buzima bwabo. Ku mwanya wa 9 dusangaho gereza ya Makala Prison, izwi nka Prison Centrale de Makala, iherereye mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikabizwe ku isi hose nk'imwe mu magereza mabi cyane arangwa n'akarengane k'indengakamere n'ubugome ndengakamere bukorerwa abagororwa, by'umwihariko abagore.
ikaba gereza yubatswe mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi mu mpera z'ubutegetsi bwa gikoloni bw'Ababiligi. Hano yubatswe kugira ngo ijye yakira imfungwa 1500 gusa. Mu mwaka wa 2024 na 2025 iyi gereza yavuzweho gufunga abantu bari hagati y'ibihumbi 12 na 15. Ibi bivuze ko ifite ubucucike bwikubye inshuro 10 cyangwa se inshuro 1000% kurenza ubushobozi bwayo. Ikaba ifungirwamo abagabo n'abagore, ariko abagabo nibo benshi cyane, barenga 95% by'imfungwa zose. Muri iki gihe muri Makara hafungiyemo abagore bari hagati ya 300 na 350, ndetse no mu gice cyabo bararamo. Raporo zerekana ko abagore bafungirwa mu mazu make cyane, bigatuma barara babyigana mu buryo buteye ishozi, ndetse bamwe bakaryama mu bwiherero kubera kubura aho bakwirwa, ndetse bakoresha indobo mu kwiherera. Izo ndobo zikaguma mu byumba bararamo ijoro ryose. Umuntu kuvanze n'ubushyuhe bukabije utakwihanganira na gake, bituma barwara indwara z'uruhu, iz'ubuhumekero, ndetse n'indwara zo mu nda. Kuko abagore ntibahabwa ibikoresho by'isuku nka pads, kuko usanga bakoresha ibyo batoraguye babonye mu myanda cyangwa se ibipapuro bishaje, bikabatera uburwayi bukomeye bw'imyanya ndangagitsina, infection, ndetse n'indwara z'amayira y'inkari. Hano usanga abagore bamwe bahatirwa kuryamana n'abarinzi cyangwa se abagororwa b'abagabo bakomeye kugira ngo babone isahani y'ibiryo cyangwa se amazi meza yo kunywa. Ibi bituma umugore aba nk'igikoresho cyo kwishimisha kugira ngo abeho uwo munsi. Amashusho yafashwe n'abanyamakuru bahafungiye yerekanye abantu baryama bagerekeranye, bamwe baryama mu bwiherero cyangwa se basunikana mu buryo budatuma umuntu abona aho ahagarara. Imfungwa nyinshi muri Makara zicwa n'inzara kuko ibiryo bahabwa ari bike kandi bitajyanye n'isuku. Mu mwaka wa 2023 honyine abagera kuri 500 bishwe n'inzara n'indwara. Kandi muri Nzeri 2024 habaye imvururu zagerageza gutoroka gereza kw'imfungwa. Muri uwo muvundo wabayeho abagabo barenga 100 binjiye ku ngufu mu gice cy'abagore, aho raporo za Loni n'izindi z'umuryango nka Human Rights Watch zemeje ko abagore 268 kugera kuri 348, hafi 80% bari bafungiye muri Makara icyo gihe bafashwe ku ngufu. Muri abo bafashwe ku ngufu harimo abana n'abangafu 17 bafite munsi y'imyaka 19. Ubu buhamya bavuga ko abagore bafashwe ku ngufu n'imfungwa z'abagabo, ndetse bamwe bakavuga ko ari n'abarinzi cyangwa se abashinzwe umutekano bari bambaye maske n'imyenda ya polisi babigizemo uruhare rutaziguye. Usanga abagore baratakaje icyizere cyo kubaho kuko abenshi bafungirwa ibyaha bito nko kwiba ibiryo cyangwa se gutongana, ariko bakamara imyaka 5 cyangwa se 10 bataragezwa mu rukiko. Ndetse usanga abagore bafunganywe n'abana babo bato cyangwa se bakabyarira muri gereza. Aba bana bakora babona ubugome, umwanda n'ihohoterwa, bigatuma ubuzima bwabo bwangirika bakiri bato cyane. Kuko ikintu giteye ubwoba cyane kurusha ibindi nuko hafi 90% by'abantu bafungiye muri gereza ya Makara batigeze baburanishwa cyangwa se ngo bagezwe mu rukiko na rimwe. Abantu bamara imyaka n'imyaka bafungiye ibyaha bito cyangwa se baketswe gusa, bakabaho muri uwo muriro w'Imakara batari bamenya niba bazigira babona ubutabera buhamye. Iyi gereza ntabwo ifatwa nka gereza isanzwe, ahubwo ni icyumba cy'ikuzimu, aho umuntu yoherezwa gupfa, aho guhinduka cyangwa se kwigishwa ngo amenye ububi bw'icyaha yakoze. Ku mwanya wa 8 dusangaho gereza ya Portsmouth Prison iherereye muri Afurika y'Epfo, South Africa, Tokai mu mujyi wa Cape Town. Ikaba izwi nka Portsmouth Correctional Service, kandi izwi nk'imwe mu magereza ateye ubwoba cyane ku isi. Nubwo Nelson Mandela yigeze kuyifungirwamo, ubuzima buyirangwamo buhabanye kure n'uburenganzira bwa muntu. Gereza ya Portsmouth yatangiye gukoreshwa mu buryo bugezweho mu mwaka wa 1964. Ni gereza ifungirwamo abagabo n'abagore mu bice bitandukanye. Ubushobozi bwayo muri rusange bwagenewe kwakira imfungwa 2336, ariko bikunda gufunga abantu barenga 7000. Bivuze ko ubucucike buri hagati y'ijana na 60 na 200% bitewe n'ibihe bitandukanye birenze ubushobozi bwayo. Igice cy'abagore muri Portsmouth nacyo cyubatswe kigamije kwakira umubare muto w'abagore bagera kuri 329, ariko bitewe n'ubugizi bwa nabi ubu iki gice gishobora gufunga abagore barenga 500 kugeza kuri 600. Ibi bituma aho umugore umwe yagakwiye kuryama usanga haryama abagore 3 cyangwa se 4, bigatuma ubuzima bubikozemo. Iyi Portsmouth izwiho kubindiriye amatsinda y'abagome azwi nka The Numbers Gangs, 26S, 27S ndetse na 28S. Aya matsinda niyo yategeka gereza kurusha abarinzi. Mu gice cy'abagabo n'icy'abagore, abagore bahatirwa kwinjira mu matsinda kugira ngo babone uburinzi. Amatsinda akoresha ubugome ndengakamere, gukubita no kwicisha ibyuma, bikorwa mu buryo bwa rwihishwa, bikaba intwaro yo gucunga abandi bagororwa n'ubwoba bukabije. Ubucucike bukabije niyo ntandaro y'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ridashira. Muri Portsmouth, gufatwa ku ngufu ku bagabo n'abagore ni ikintu kimenyerewe nk'uburyo bwo kwerekana imbaraga mu matsinda cyangwa se gang. Bamwe mu bagororwa binjiye bafite ibyaha bito basohoka bafite ihungabana ridashira kubera gufatwa ku ngufu inshuro nyinshi mu maso y'abandi bararana muri kasho. Umwanda muri Portsmouth ugera ku rwego rwo hejuru, niwo uharangwa gusa, aho imfungwa zishobora kumara igihe kirekire zidahabwa amazi meza cyangwa se n'isabune. Ibi bituma indwara zitandukanye zandurira mu mwuka zikwirakwira kubera ko abantu bahumekana mu minyururu.
Mu mwaka wa 2025 iyi gereza yigeze kwibasirwa n'icyorezo cy'imbeba cyitwa Leptospirosis cyahitanye abantu bitewe n'imyanda n'imicungire mibi y'ubwiherero. Havugwa kenshi ubugome bw'abarinzi, bamwe bakoresha imbaraga z'umurengera gukubita imfungwa z'abagore cyangwa se bagafungirwa mu kato solitary confinement igihe kirekire, nta rumuri, nta mazi kandi nta kudasurwa na busa. Kuri benshi ibi bibatera gusara cyangwa se guhungabana mu mutwe bidasubirwaho, kuko muri ako kato ari naho bamwe bahurira n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'abarinzi, kuko nta wundi muntu ubireba. Ikindi giteye ubwoba muri Pozzomolo, bamara imyaka 5 cyangwa se 6 bategereje urubanza muri ubu buzima buteye agahinda, bakaba bahura n'ibyaha bikomeye n'ubwicanyi muri kasho. Kuko uretse n'ibyo bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gusuzugurwa ku bagore uko biboneye. Pozzomolo, gufatwa ku ngufu ku bagore bikorwa mu buryo bubiri buteye ubwoba. Hari abagore bafatwa ku ngufu muri gereza bagatwara inda cyangwa se bakajyayo bazifite. Ubugome bukomeye ni ukubona umugore abyarira muri iyo myaka n'umwanda w'iyi gereza, hanyuma agahatirwa kurera uruhinja muri kasho yuzuyemo umunuko w'indobo z'imyanda n'urusaku rw'imvururu ndetse n'amatsinda y'ubugome. Ibi bituma umwana akurira mu buzima bw'iyicarubozo nawe atazi icyo azira. Icya mbere ni ihohoterwa rikorwa n'abagororwa b'abagore bafite imbaraga cyangwa se bari mu matsinda gangs, aho babahata kuryamana nabo kugira ngo babone aho baryama cyangwa se uburinzi. Icya kabiri ni raporo zivuga kuri bamwe mu barinzi b'abagabo bagerageza kwinjira mu bice by'abagore bakoresha ububasha bwabo cyangwa se iterabwoba ryo gufungira mu kato kugira ngo bafate abagore ku ngufu. Ikintu kibabaje no kubona umugore ufite abana mu rugo afunzwe azira icyaha gito nko kwiba ibiryo kuko yarashonje, amara imyaka 5 muri Pozzomolo ategereje urubanza. Muri iyo myaka yose abafunganywe n'abagore babicanyi n'abajura ruharwa. Ibi bituma uwo mugore asohoka ari undi muntu, kuko aba yarize ubugome bwinshi ndengakamere cyangwa se yarangiritse mu mutwe kubera guhozwa ku nkeke n'abanyabyaha bakomeye bararana muri kasho. Kuko usanga abagore muri Pozzomolo bakunze kwandagazwa n'abarinzi cyangwa se amatsinda y'abagome, ashobora guhatirwa kwiyambura ubusa imbere y'abandi mu buryo bw'agashinyaguro. Ku mwanya wa 7 dusangaho Luzira Women's Prison iherereye mu gihugu cya Uganda. Iyi ikaba imwe mu nzu z'imbohe zikomeye cyane muri Uganda, iherereye mu mujyi wa Kampala muri zone ya Nakawa. Iyi gereza ifite amateka maremare n'imiterere yihariye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Iyi Luzira yatangiye kubakwa mu mwaka wa 1921 kugera mu 1927. Icyakora serivisi z'amagereza muri Uganda zatangiye gukora mu buryo bwemewe mu mwaka wa 1899. Iyi gereza ya Luzira muri Uganda ikaba yarubatswe igenewe kwakira abagore bake, ariko muri iki gihe cya 2025 na 2026 hari ibice bishya byubatswe bishobora kwakira abagore bagera kuri 350. Gusa mu bihe byashize yatangiye gufungirwamo abagore bari hagati ya 400 na 500. Amakuru yo mu mpera za 2025 yerekana ko ubucucike muri gereza za Uganda muri rusange buri ku kigero cya 349.2%. Ibi bivuze ko Luzira Women's Prison nayo yakira abantu benshi cyane kurenza abo yagenewe, kuko iherutse kuvugururwa kugira ngo igabanye ubu bwinshi bw'imfungwa. Gusa nubwo Luzira ifatwa nka gereza ishobora kuba iteye imbere ugereranyije n'izindi muri Afurika, ubucucike bukabije butuma abagore barara babyigana. Ibi bituma isuku n'ubuvuzi biba bike, cyane cyane ku bagore bafite impinja, abana bari kumwe na ba nyina muri gereza. Abagore benshi bahafungiye bamara igihe kirekire bategereje imanza, rimwe na rimwe bakamara imyaka n'imyaka bategerezwa mu rukiko. Ibi bituma bahora mu gihirahiro n'ihungabana rikomeye. Raporo zitandukanye z'uburenganzira bwa muntu zigaragaza ko hari igihe abagororwa bakubitwa cyangwa se bagahozwa ku nkeke n'abarinzi, ndetse bamwe bagahatirwa gukora imirimo ivunanye cyane. Inzara n'ibiryo bidahagije ni ikibazo kigarukwaho kenshi, aho abagore bahabwa amafunguro adahagije bitewe n'umubare wabo munini ugereranyije n'ubushobozi bwa gereza. Gusa nubwo ifite ibi byose, iyi gereza y'abagore ya Luzira izwiho gahunda yo kwigisha abagore imyuga nko gutunganya imisatsi, kudoda n'ubuhinzi kugira ngo bazasubire mu buzima busanzwe bafite icyo bakora cyangwa se bazi. Hari imishinga ikomeye muri 2026 yo kwimura iyi gereza ikavanwa i Luzira ikajyanwa mu karere ka Bukwe kugira ngo ayiherereye ubu mu mujyi hagati hubakwe hoteli ndetse n'ibindi bikorwa by'iterambere. Abagore muri Luzira bahura n'iyicarubozo ry'intekerezo rikomeye kubera gutinda kw'imanza. Hari abagore bamaramo imyaka 5 kugera ku 10 bategereje kuburanishwa. Kubaho utazi niba uzakatirwa cyangwa se uzarekurwa. Ubu buzima bw'inzara n'ubucucike butuma benshi barwara indwara zo mu mutwe, depression, cyangwa se bakagera aho bashaka kwiyahura kubera kwiheba. Kimwe mu bintu bibabaje muri Luzira ni uburyo abagore batwita cyangwa se abafite impinja bafatwa. Abagore benshi babyarira muri gereza badafite ubuvuzi bwihariye, kandi abana babo bagakurira muri kasho y'ubucucike. Ubugome buza mu buryo bw'uko abana badahabwa ibyo kurya bikwiye, amazi meza cyangwa se aho gukinira, bigatuma bakora bafite ibikomere byo mu mutwe n'indwara z'imirire mibi, bazira ibyaha by'ababyeyi babo. Ku
Ku mwanya wa gatandatu dusangaho gereza ya Langata Women's Prison. Iyi gereza y'abagore iherereye Nairobi mu gihugu cya Kenya. Niyo gereza nini kandi izwi cyane, nubwo rimwe na rimwe ivugwamo ibikorwa by'imyidagaduro nko kwerekana imideri n'ubwiza. Imbere muri kasho harangwamo ubuzima bukomeye n'ubugome bwihariye. Gereza ya Langata yubatswe mu gihe cy'ubukoloni bw'Abongereza, itangira gukoreshwa mu buryo bugezweho mu myaka y'1960 imaze kuvugururwa. Yagenewe kwakira abagore bagera kuri 500. Icyakora ubu hafungiyemo abagore 800 kugeza ku gihumbi. Bivuze ko ubucucike buri hafi ya 200%. Bituma muri kashi ryamamo abantu benshi. Kubera ubwo bwinshi bw'abantu, abagore muri gereza ya Langata barara babyigana mu buryo buteye ishozi. Ibi bituma indwara z'ibyorezo n'indwara z'uruhu skin infection zikwirakwira mu buryo budahagarikwa. Isuku nke y'ubwiherero n'amazi adahagije bituma abagore bamara igihe kirekire badakaraba neza. Ibyo bikaba ari bumwe mu buryo bw'iyicarubozo ritaziguye rihura n'ubuzima bwabo. Muri gereza havugwamo ubugome bukorerwa abagororwa n'abarinzi babakubita cyangwa se bakabahoza ku nkeke, harassment. Hari n'ubuhamya bw'abagororwa bagiye bavuga ko bafatwa nabi mu gihe cyo gusakwa, aho bakorerwa ibikorwa by'agashinyaguro mu buryo bwo kwambura umuntu icyubahiro cye nk'umugore. Ibi bikorwa bitera ihungabana rikomeye ryiyongera ku gihano cy'igifungo basanganywe. Ikintu giteye impungenge muri Langata ni imibereho y'abana babana n'ababyeyi muri kasho. Abana bagera ku 100 cyangwa se barenga bakura babona ubugome n'umwanda by'imbere muri kasho, kubura amata ahagije, imiti y'ibanze n'aho gukinira. Bituma ubuzima bubi byicarubozo ku mwana n'ihungabana ridashira ku mugore ureba umwana warengana azira ibyaha bye. Ibiryo muri Langata bivugwa ko ari bike cyane kandi bifite isuku nke. Akenshi biba ari ubugari n'ibishyimbo bidatetse neza. Inzara ituma hagati y'abagororwa havuka amakimbirane n'ubugome, aho abafite imbaraga batwara abadafite imbaraga ibyo kurya cyangwa se amashoka. Ibi bituma gereza iba ahantu ho kurwanira kubaho, aho umutekano w'umugore aba ari muke cyane ijoro n'amanywa. Ku mwanya wa gatanu, gereza yitwa Kirikiri Female Prison, ikaba gereza iherereye mu gace ka Apapa mu mujyi wa Lagos mu gihugu cya Nigeria. Niyo gereza yonyine muri iki gihugu yubakiwe kwakira abagore gusa mu buryo bwihariye, ariko imiterere yayo muri iki gihe cya 2025 na 2026 iteye agahinda. Iyi gereza yatangiye gukoreshwa mu buryo bwemewe mu mwaka w'1963 nyuma y'ubwigenge bwa Nigeria, igamije gutandukanya abagore n'abagabo. Ikaba yarubatswe kugira ngo yakire abagore 211 gusa, ariko bifungiyemo abagore bari hagati ya 350 na 400. Ibi bituma ubucucike burenga 170%. Bivuze ko abagore barenze inshuro ebyiri ubushobozi bwayo. Ikibazo cy'ubucucike muri Kirikiri gituma abagore barara babyigana mu buryo buteye agahinda. Kubera ko umubare w'abafungwa ari mwinshi kurenza imyanya ihari, abagore benshi baryama hasi cyangwa se ku byenda bishaje kandi byuzuye inda n'imbaragasa. Isuku nke y'amazi n'ubwiherero bidahagije bituma amazi y'imyanda areka munsi y'ibyumba bararamo, bikabyara umunuko udashobora kwihanganirwa na gato. Umwanda n'ubucucike nibyo biranga iyi gereza. Indwara z'uruhu z'uburyarya n'izindi zandura vuba cyane kubera gukoranaho no gukoresha ibikoresho bike bihari. Ikindi giteye ubwoba ni ikwirakwira ry'indwara z'ubuhumekero, kuko abagore bahumekana mu kumba gato kadafite amadirishya ahagije. Abagore muri Kirikiri bataka kenshi inzara n'amafunguro mabi cyane. Ubuvuzi muri iyi gereza buri ku kigero cyo hasi cyane, akenshi imiti y'ibanze ntiboneka, bigatuma umugore urwaye asigara mu kaga. Ibi bifatwa nka bumwe mu buryo bw'iyicarubozo ritaziguye, aho umuntu bagomya kumurebera arwaye cyangwa se ashonje ntihagire ubufasha ahabwa n'ubuyobozi. Ubugome bukabije muri Kirikiri nuko hafi 70 kugeza kuri 80% by'abagore bahafungiye ari abategerezwa mu rukiko bategereje kuburana. Hari abamara imyaka n'imyaka muri uwo mwanda bazira ibyaha bito cyangwa se ibyaha bashinjwa n'abandi bataragaragarizwa ibimenyetso. Kubaho muri ubu buzima utazi igihe uzasohokera kandi utaraburanishwa ni iyicarubozo ryo mu mutwe rigeza benshi kugusara no kwiruka ku gasozi. Ndetse usanga bafite n'ibibazo by'imyanya ndangagitsina ndetse n'isuku y'abagore. Kubera kubura amazi n'ibikoresho by'isuku, abagore bahatirwa gukoresha ibipapuro, bikabaviramo indwara zikomeye rimwe na rimwe zishobora kubabuza kubyara mu gihe kizaza iyo zivuwe nabi. Ku mwanya wa kane dusanga gereza yitwa Bole Women's Prison. Iyi gereza y'abagore ya Bole iherereye mu mujyi wa Bamako, umurwa mukuru w'igihugu cya Mali. Niyo gereza yonyine yubakiwe abagore n'abana b'abahungu n'abakobwa bakoze ibyaha muri icyo gihugu. Ibi bikaba ari isoko y'ibibazo byose biyirangwamo. Iyi gereza yatangiye gukoreshwa mu buryo bwemewe mu mwaka w'1999 igamije gutanga gufungira abagore n'abana batandukanye n'abagabo no kugira ngo yakire abantu 100 gusa, abagore n'abana bari kumwe. Aho mu myaka ya 2024 na 2025 kubera intambara n'umutekano mu gihugu cya Mali, umubare w'abafungwa wariyongereye cyane, ubikunda gufunga abantu barenga 350 kugeza kuri 400. Ibi bivuze ko ubucucike buri hafi ya 400%, aho abantu 4 baryama mu mwanya wagenewe umuntu umwe gusa. Kubera ko iyi gereza ariyo yonyine mu gihugu cyose, abagore baturuka mu bice bitandukanye bya Mali bajyanwe i Bamako. Ibi bituma serivisi z'ubuzima zo kwita ku mfungwa ziba nkeya cyane cyangwa se ntizibeho.
Abagore barara babyigana mu byumba bishyuha cyane aho umwuka bari muke, bigatuma indwara z'ubuhumekero n'iz'uruhu zikwirakwira vuba. Isuku nke n'ubuvuzi budahagije bituma umugore urwaye asigara mu kaga kuko nta muganga uhoraho uhari ushobora kwita ku mubare munini w'abarwayi. Ubugome bukomeye muri gereza ya Bole burangwa n'uko hafi ya bose bahafungiye barenga 80% ari abategereje urubanza. Hari abagore bamara imyaka n'imyaka muri ubwo bucucike bazira ibyaha bito cyangwa se ibyo bakekwaho gusa. Iri yicarubozo ryo mu mutwe ryo kutamenya igihe bazasohokera cyangwa se niba bazagezwa mu rukiko bituma benshi barwara indwara zo mu mutwe nka depression n'ihungabana ridashira. Kubera ko gereza ifungirwamo abagore n'abana, habaho kuvanga inzego zitandukanye. Ubugome buza mu buryo bw'uko abana bato bavukira muri iyi gereza cyangwa se bazanywe n'ababyeyi babo mu buryo bw'ubuzima bw'inzara n'umwanda, nta mashuri ahagije cyangwa se aho gukinira bahabwa, bivuze ko umwana akura afungwa kandi azira ubusa. Hari kandi raporo zagiye zivuga ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rishobora kubaho mu gihe cy'ijoro kubera uburinzi budahagije n'ubucucike bukabije butuma abantu banyuranamo mu buryo butagenzuwe neza. Muri Bole ibiryo bahabwa ni bike kandi biba bifite intungamubiri nkeya. Abagore bataka kenshi kubura amazi meza yo kunywa no kwiyuhagira. Ikindi kibabaje nuko leta itabaha ibikoresho by'isuku nka pads, bigatuma bakoresha ibyacitse by'imyenda batoraguye mu myanda, bikabakururira indwara z'ubwandu bwa buri gihe, infection n'uburibwe bwo kumva ko bazirikiwe ahantu hamwe. Ku mwanya wa gatatu dusanga gereza ya Antinamora Prison iherereye mu mujyi wa Antananarivo mu murwa mukuru wa Madagascar. Ni imwe mu magereza azwiho kugira ubuzima bubi cyane ku isi bitewe n'inzara n'ubucucike bukabije buharangwa. Iyi gereza yatangiye gukoreshwa mu gihe cy'ubukoloni bw'Abafaransa mu myaka y'1930. Yubatswe kugira ngo yakire abantu bagera kuri 800 gusa, ariko umubare uboneka muri iki gihe iyi gereza ifungiyemo abarenga 4,000 kugeza ku 5,000. Ibi bivuze ko ifite ubucucike bwikubye inshuro hafi 600% kurenza ubwo yagenewe kwakira. Ubugome bukabije buharangwa muri iyi gereza ya Antinamora ni inzara ya karande. Leta ya Madagascar ntabwo itanga ibiryo bihagije, bituma abagororwa barya rimwe gusa ku munsi kandi akenshi bahabwa ibijumba cyangwa se ibigori bike cyane bitarimo intungamubiri. Abagore badafite imiryango nta byo kurya by'intungamubiri babona, rero bakunze kurwara indwara ya beriberi iterwa n'ibura rya vitamini B1 cyangwa se iterwa no guhora urya ibiryo bimwe bidahinduka n'izindi ndwara z'imirire mibi, bigatuma imirambo y'abishwe n'inzara iba ikintu kimenyerewe muri iyi gereza. Kubera ubucucike abagore baryama babyigana hasi kuri sima mu buryo buteye ubwoba, aho rimwe na rimwe baryama bateranya umugongo kandi bagerekanye kuko nta mwanya wo guhindukira ubuhari. Ibyumba bararamo biba byuzuye imbeba, isazi, inda n'imbaragasa. Umuntu kuva mu ndobo bakoresha bituma muri kasho haba ahantu hataba ikinyabuzima na kimwe, ariko bo baba bagomba kuhamara imyaka n'imyaka baharyamye. Ubugome bukomeye muri Antinamora ni hafi 70 kugeza kuri 80% by'abafungwa ariko bataragezwa mu rukiko. Hari abagore bafungirwa ibyaha bito cyane nk'ubujura bw'inkoko cyangwa se gutongana gusa, ariko bakamara imyaka 3 cyangwa se 5 bataragezwa mu rubanza, mu gihe igihano cy'icyo cyaha ubwacyo kiba kitarengeje amezi 6. Iri yicarubozo ryo mu mutwe bituma benshi biheba, bakandura indwara, bakaba banapfira muri gereza batarabonwa n'umucamanza na rimwe. Muri uwo mwanda n'ubucucike indwara zikwirakwira mu buryo bwihuse. Ubuvuzi muri gereza ya Antinamora busa n'ubutabaho, imiti n'abaganga ni ibintu bitaboneka, bivuze ko iyo umugore arwaye asigara mu maboko y'Imana cyangwa se ubufasha bw'imiryango y'abagira neza. Ibi bituma gereza itaba ahantu hagororerwa, ahubwo ikaba ahantu ho gupfira buhoro buhoro mu gasuzuguro k'ubumuntu. Ku mwanya wa kabiri dusanga gereza yitwa Black Beach iherereye Malabo ku birwa bya Boyko mu gihugu cya Equatorial Guinea, izwi ku izina rya Ushefetsi ya Afurika kubera ubugome buhakorerwa. Ikaba imwe mu magereza ateye ubwoba cyane ku isi. Yubatswe mu myaka y'1940 mu gihe cy'ubukoloni bw'Abespanyol. Nubwo amakuru yagirwa ibanga rikomeye cyane na leta, raporo zerekana ko ubusanzwe yakira imfungwa zigera kuri 400 mu gace kagereranywa n'ikibuga cy'umupira w'amaguru. Icyakora harangwamo ubucucike bwinshi kuko hafungirwamo abanyabyaha basanzwe n'imfungwa za politiki imyaka n'imyaka nta rubanza rubayeho. Hano imfungwa n'abagore bakubitwa n'abarinzi bakoresheje inkoni, insinga z'amashanyarazi n'ibiti mu bice byose by'umubiri. Imfungwa zimanika imyaka n'imyaka zambaye amapingu ku maguru n'amaboko, rimwe na rimwe zimanitse mu kirere mu buryo buzwi nka Ethiopian style. Imfungwa za politiki zishobora kumara imyaka 4 mu kato k'ubwira kabiri, zidakora siporo kandi zidasurwa n'imiryango cyangwa se abanyamategeko. Abagore muri Black Beach bafungwa mu buryo buteye agahinda kurusha abagabo. Raporo zerekana ko gufatwa ku ngufu ku bagore n'abarinzi cyangwa se imfungwa z'abagabo ari ibintu bimenyerewe. Abagore benshi bahura n'ihohoterwa nk'intwaro yo kubasuzugura cyangwa se kudahabwa agaciro gakwiye. Abagore ntibahabwa ibikoresho by'isuku bihagije, bahora mu mwanda w'ubwiherero buke busangiwe n'abagabo. Ibi bikurura indwara z'ubwandu butandukanye. Imfungwa ziri mu kaga ko kwicwa n'inzara kuko leta itagitanga ibiryo bihagije. Abadafite imiryango ibagemurira barya ibyo batoraguye mu myanda cyangwa se bagapfa bishwe n'inzara.
abadafite imiryango ibagemurira barya ibyo batoraguye mu myanda cyangwa se bagapfa bishwe n'inzara. Umunuko, imbeba n'isazi nibyo bituye muri iyi si y'urupfu ya gereza. Ubuvuzi buri ku kigero cya 0.0%, bigatuma indwara nka malariya, tifoide n'ibyorezo zica benshi mu buryo bworoshye cyane. Ku mwanya wa mbere hariho gereza ya Chikurubi Female Prison. Iyi gereza iherereye hanze y'umujyi wa Harare mu murwa mukuru w'igihugu cya Zimbabwe. Ni igice cyihariye kigize gereza ya Chikurubi, ikabizwi cyane muri Afurika y'Amajyepfo nk'ahantu habera amayira y'umusaraba ku bahafungiwe. Iyi gereza yatangiye gukoreshwa mu myaka y'1950, ariko igice cy'abagore cyagiye kivugururwa nyuma y'ubwigenge bwa Zimbabwe mu 1980. Igice cy'abagore cyagenewe kwakira abagera kuri 280. Muri iki gihe cya 2026 iyi gereza ifungiyemo abagore bari hagati ya 400 na 500. Ibi bivuze ko ifite ubucucike buri hafi y'180%, bigatuma ubufatanye bwo kwanduzanya indwara buba bwinshi cyane. Hakaba haberamo ubugome ndengakamere bwo kwambura icyubahiro cy'umugore binyuze mu isuku nke, kubera ko leta idatanga ibikoresho by'isuku bihagije by'abagore, kandi abagore bagahatirwa gukoresha imyambaro yanduye mu bice by'ibanga byabo cyangwa se ibindi bishaje. Ibi bibakururira indwara z'ubwandu bukomeye mu myanya ndangagitsina n'inkovu mu mutwe, kuko bumva basuzuguritse nk'abantu bakwiye guhabwa agaciro. Inzara n'intwaro yo guca intege bukaba ari bumwe mu buryo bwo guhana cyangwa se guca intege imfungwa. Abagore bahabwa ibiryo bike cyane, akenshi n'ubugari butetse nabi n'imboga zishaje, kandi barya rimwe ku munsi. Kubera ko nta mazi meza ahari, bahatirwa kunywa amazi mabi aturuka mu migezi cyangwa se mu bigega bidafite isuku, bikabatera indwara n'umwanda nka kolera na tifoide, kuko zahitanye benshi mu myaka yashize. Abagore muri gereza bataka kenshi ubugome bw'abarinzi babakubita cyangwa se babahoza ku nkeke, harassment. Hari ubuhamya bw'abagore bavuga ko bashobora gufungirwa mu kato batambaye imyenda cyangwa se bakandagazwa imbere y'abandi. Ibi bikorwa bigamije kubumvisha ko nta gaciro bafite muri sosiyete, ko ntawo bitayeho. Kimwe mu bintu biteye agahinda muri gereza ya Chikurubi ni imibereho y'abana bari kumwe n'ababyeyi babo, uko aba bana ntibabona amata, ubuvuzi bw'ibanze cyangwa se imyenda y'isuku. Kubona umwana kurira mu mwanda, mu nzara, mu rusaku rw'imfungwa zirara zirwana, ni iyicarubozo ry'intekerezo rikaze ku mugore uba uri kureba uburyo umwana we arengana azira amakosa ye. Ese umaze kumva ubugome, iyicarubozo ribera mu magereza y'abagore badahabwa agaciro bakwiriye mu magereza yo muri Afurika, uko ari 10 tugarutseho hejuru byimbitse, utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi wakunze ibyo dukora kandi like, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Mfura Chris. Murakoze, naho butaha.